ya saya. Sudah sampai mana dekat KK? Sudah. Abang mana? Oke. Oke, kira macam ni bang, saya minta tolong kan sekejap dekat abang beli barang saja bang dekat kedai KK. Lepas tu abang hantar dekat saya bang dekat Hospital Salam Nanti saya bagi tambang lebih lah dekat abang dalam 70 boleh? Tak tahu sekejap dekat abang kau boleh? Tambang 70 Bukan 12 ringgit. Ya, nanti kita bagi tip lebih lah dekat abang kan dalam 70. Nanti mau jumpa saya dekat lobby kan. Nanti aku pick up itu barang dekat lobby kan. Okey. You nak pick up dekat lobby ya? Ya, tak tahu sekejap bang ya boleh ya? Boleh apa barang Okey, kira macam ni abang boleh tak bagi suruh nombor WhatsApp bang? Nanti saya bagi message saja kan dekat WhatsApp barang apa. Nanti abang tengok saja dekat WhatsApp. Oh, tak boleh. Apa abang punya nombor apa? Nombor WhatsApp tak boleh lah bang. Ya, tak tahu sekejap bang ya. Bagi sebut saja kan nanti saya bagi gambar saja dekat WhatsApp. Bagi sebut saja sekejap. WhatsApp tu tak boleh. Kita buat Grab ni hanya berhubung dalam aplikasi saja bang. Okey, nanti saya bagi tulis saja bang dekat Grab ya. Tulis macam mana tu ya bang? Okey, nanti abang cakap je bang dekat kedai Kikiman beli obat urik 1, obat batuk bang ya. Obat batuk? Oh. Ya betul, buah kanak-kanak. Obat batuk kanak-kanak. Okey, obat batuk 1 sama air mineral bang 1 botol tak sejuk bang ya. Yang kecil saja. Air mineral? Iya, air mineral yang tak sejuk. Berapa pun boleh ya. 1 botol saja. Okey, 1 botol. Besar ke kecil? Okey, yang kecil saja bang. Okey. Okey, sama satu lagi tu tasinggu e-wallet bang. Saya dia beli tasinggu e-wallet 100 buat 1 keping bang nanti abang bagi cakap dekat aku berapa total 3 barang tu. Nanti kita bagi siapkan cash dekat abang sama kita bagi tambang lebih. Touch and go Touch and go tu bang macam saya kenal lah bang. Kenal macam mana? Touch and go ni macam saya kenal lah. Ya, cakap saja kan. Macam mana tu Ya, cakap je beli tasinggu e-wallet bang 100 buat 1 keping kan. Nanti abang bagi cakap dekat aku berapa total dia. Okey, abang bagi sekejap Lepas tu macam mana lagi abang? Macam mana? Lepas touch and go tu macam mana lagi ya? Ya, beli saja tasinggu. Beli tasinggu 100. Okey, sama obat urik batuk 1. Okey, sama air mineral bang 1 botol tak sejuk bang 1 botol saja yang kecil saja. Oh, yang kecil saja. Tidak mau yang besar. Ya, yang kecil. Ya, yang kecil saja bang. Sejak bila abang buat kerjaan ya? Bukim mak kau. Siapa bukim mak? Mental geng, mental.